Shalom, oras ma diak kadamang do dainang. Salam jumpa di YouTube Sandeliper Pakpahan. Maulah deh. Mabobo namin, siya kami. Kita na marunong tugas. Barilan namin ang nangalap kong sinijak sa ulo kita. Dohot puro lingkuran. Laos lumabi nga, di hamon na rajay. Turang nami, rajay sinijak dohot betuara. Karena raja nami, hura-hura nami rajay pakpahan. Maulah deh. Bona turang nami, kurba dohot si poloy. Di perjalanan ke Benasida. Bona, oh itu raja nami. Maulah deh betul. Bona ni nami. Bakara si hoping dohot siahan. Bakara si hoping do siahan. Mana dewa di rajai. Hura-hura na mahamangi. Si bijak si agia do si bijak nanggolan dohot purba. Tong Malaysia munami raja nami. Hura-hura na boso. Rajai si majuta. Majuta papahat dohot si bijak. Gari raja la horas. Mana dewa. Kita manuai kula-hula iso. Asarade kita Maniroy amang boruta Raja Siringo-ringo punguan pakpahan opu harinuan songoni panang punguan pakpahan Utara Mora Medan Barat do Kota Madya Medan songoni panang popuaran yang punta toga pakpahan na udah botami di udo asarap pita amang Raja Duli rap pita disor ima bang iduan nami siap pun asudon gabe majalah horas Mau lihat mak. Jadi sata minggulang ma dia mata raja do inata suri badah. Laos lumobi ma di hamuna raja ni donga sautanami senesten marsiuruban. iya mah Ada raso martarias sami amang. Sen hami namar hamarangi. Dohot namar donga tubuh poparanyo punami si tumorang si bitu amang. Asa masih regeta jo hami jo satokin. Masih baru satai hami. Anggiat tu sisara hata hami notarias nami. Nalaho mangadopi hamuna amata raja dohot inata sori pada. Sawani ma dihita namar dongat tubuh poparnyo punta si tumorang si pitu ama. Pitu hita namar hamarangi poparnyo punta si tumorang si pitu amai. Apalah hasuhutan di bagasa partikianon ima siya poparnyo punta si nomor opat tuar ringo. Sahak ma tubo na hasuhutan. Jadi mau lihat ma di naung di pasak damang tuau. Na tua-tua naman toko ni. Yan narsuna tua-tua ina dahil suluan. Kung sino uluan, ololo akka namasa. Alam mo ni uluan, romak kapang kumuha natin. Bisa alam mahata o. Sana sila bagadong mas, dua sila papuli. Ya tungaw ben non naman na reason hatata. Tuamat taraja inata suribada. Sudema po para nyo punta si tumorang si bituama. Dapat tanuli. Gabi na jala oras. Jadi sawani maraja nani. Tari waktu pajuwang. Pajuwang perjuluima. Tu pajo perpuli ma panggonggong na. Tapola bejo nani be. Ana nunga takas na kaning tarias pajo nani. Tuhamuna akka horong ni raja no wasauta nani. Hula-hula nami pariban nami. Do sudima akka alale nami pangula ni huria nami. Sirondo di mahami. Ihamuna raja ni no wasauta nami. Siya nestem marsiurupan. Maulo siya kami bona hasuhuton. Paparan nyo po nami. Si tumorang si bituama. Ngaradi kami raja ni no wasauta. Sirondo di mahami. Mulai tema dia mau asuton nami acara Maria Raja kita ima di dari jauh Tuhan saya dan ketua jala toko di STM Marsurupan. Jadi semua nau tahta itu tuh tak mulai mah acara Maria Raja. Jadi siap kami dong sahuta ba tahu kamu mah patorak kamu mah mana rekod si ulah udah tersugut. Lima zona berjuru siap kami. Mau lihat tema di raja di nomor sautan nami sian STM Marsurupan. Buah-buah mahami sepona hasuhuton. Iya damang opujoy siringo-ringo. Namangala kenapa? Namangala boru nirajai boru pakpahan. Nunga be di buhul tuhat tikina. Jalan nunga be di alam tuhatta. Na di tanggal na di hari Kamis tanggal 23 September tahun 2021 di Rumah Sakit Elizabeth. Raja nami marumur mangon 75 tahun. Titir do marana. Titir do magburu. Marpahop po siya nana. Jala marpahop. Jadi nung alipat pada mangguru naktingan
ipermod kundi lain namin ang postan ito nga ibagas. Titir maranak, titir magburu, mapupusan anak, mapupusan buru, melang tikosi mang buru. Walau tumpe, dum salaro hamuna, ulan tamang sugot, ulan sa madua, walau sa mami, tulang nenggol batuara, setur binauli na din ang buru. Maulade madi tulang. Razai sitijak dohot batuara. Sonari sahak matu razai. Hula-hula niya bangan namin. Razai papahan. Sadahat may dati. Gabi ma jala oras mula atin ma dia memburu nami di pasar tamu pertikiat tuhani marga pakpaan hula-hula mo. Bubar tunong di teriason amang boru nami taringok pinoparni amang boru nami nung takas binigay amang jala hubo tuhani titir do maranak titir do marburu marpahop siya anak marpahop siya buru jala nung si kop sude marhasohotan mulai hati mati Tuhan tak bergani pasu-pasu naung pinasa na tu tong-tongan ni keluarga. Jadi kami sekula-hula papahan satulog ma di judul di ulaun na nagsulat tasugot ima saur madua gabi madala oras ang bro Maulade madi razai di hula-hula ngatung takas putaria so kami. Tu horong ni tulang ta hula-hula ta salhuna. Taringok tu goar ni ulaun. Ngama na lobi na uli na siya. Tu dia bahita mo sa ina siya na masauta. Maulati madia mo suton nami alalung na dito lobiak ka hula-hula sudedo kami dong sahuda goak ni ulot tamar sugut sama matua jadi sonari udah kaya mo si patikiat tu hasudan asala juduk kamuma atau rakon mulai sian ulaun siang awal satu na mangujungin pasal tayo ma dong ulati Maulade ma amataraja na ta suribada. Dirazai tulang nami hula-hula nami salhuna mahamu na upatohi kami. Adora sautaria so kami raja nami so konsep dinus pirohan nami na marhamarang kilo na marrongan tubuh. Parjolo-jolo manakasi kami di hamuna pangulan ni huria nami siang gugabi jalan mistar. Asa huboto kami amang songot dia konsep acara. Bohado amang taringot tu permingguan tamasugot jam 3 daw permingguan patu paon iso. Sa satu tu pangulan ni huria. Tergantung kamu doang mang hamil sen huria radi mahami. Oh, mau lihat Pak? Mau lebih mau lihat Pak? terserah di hamu ama. Patu paon tamang parjolo permingguan di ngananon. Mulat tamay tong Asia teh. Ya duk sinung ulau par mingguan. Laos patu tama ulau par mopo. Di ulau par mopo. Pajolo matong hubang ibu kami. Hamuna pangulani huria nami nalaho mamulai ulau di saluna. Ya duk sinung di ulau dibuka pangulani huria. Laos uduk manguse. Pajoma kami. Lohot perjolo marapita namar nama sahuta asarapita nama calo haroroni raja itulang si tijak lohot nenggolan udur mana sida raton ula-ula nami papahan nalahu pasahaton ulaon parmopo raja nami dirajai si tijak nenggolan lohot papahan daktu tukang batu raja nami har-haras si porong akan amaro do rajai jana sumotoro asmoto ada raja nami kalau beda sungai di hutan tadi sama sila saya ada beberapa kota siap beri hamunian babu mas kasak kita alamang nabu habe dangadong lebe di mas napatar dangadong suami napatar sudi sodi di balas mana ulos 40 sapuk ma siap rajai si dijak dong ulos sampai 2 ma si pasahaton ni rajai punya nami nama caro kabaluan tu nama nami siap rajai papa Gabi ang bro. gabi masalah oras kalau tayo tu acara parmoponi biasa kita mangulahoni berdana manoni dohot itu sampai tuna mangapu kami nama dengan tubuh nama hamarani siringoringo sebelum ni disauri raja ini masa utama mau lihat mak padahal raja nami Usi dengan mani mengalap gogo masuk sotok tirajai di tulang kami dohot hula-hula kami asa Martus ni roha so kami sotok tim kami nomor nomor tubuh lalu membuat songon tua ni akka uli na uli na tingkat si buatan kami di bagas laos uduk musir Usi kami bodong tuanya kau ulau nami raja nami buatan kami roda mangon tubuh ini alamat
Los dipugunya lamanan to patu bauta ulau pasau majuau. Di ulau pasau majuau ini berjulu mahamen nomor hata huas nomor tongat tubuh nomor hamarangi huhutma nila juton songon bacaha jujur molu siang payuani hasuhudo. Ya duksinung yang lo raja nami los berdalam secara otomatis. Pacungun nami saluna dihorong di rajai mulai siang tulang nami hula-hula nami bona tulang bona nyari tulang borobok nami sahatu hula-hula na poso hula-hula na mahama. Raja nami pusat kami rohan nami cerober kami rian yang kahulu orang di hula-hula nami ala mardala rentang di patikia di ubare kami ala doa kapar minggu bebe kemungkinan besar sebelum jam 12.30 taksikok lebaran orang Juliet kahulu-hula nami ala mangulung masuk kita satokin tepat jam 12.30 masih panganon lah kita Nungsidungan mo masih panganon tong lepe kupasa tabi tuangan nami paula di hurian nami nalahu mabay taniyang sipul mangan ya duk disilong ditutup raja yang bertanya sini ditutup paula di hurian nami taniyang sipul mangan laos uduk lepe namang itu tiki hami satoki tuaka hamat karaja yang atas uribara hama nami ina nami lumubiak kaburu nami bere nami akan nama kahulang nami nalau pasahato tupak Tuhami mona hasuhudo. Los marunong magmamuse Madala manona kapartikian di horong di hula-hula nami naso tarjong dobe adorang sa marsibanganon di simamuse juwon nami iba urutan ni acarai jalahu prediksi kami hira-hira saya manona acarai sekitar jam 7 tunaoba jadi jam 7 tunaoba saha manamuse tu pangulami Duriana. Adora sa huta dia so kami tu bena selanjutnya. Takas to bago orang nami tu hamuna ama nami do ina nami. Lumobi tu tulang nami sa luhut. Ya gama ko pucoy sini moringo. Labostang ito nga ni Bagas di bagus paktik kenon. Di saka biro hanami do. Suot to nami di bona pasukin olpu. Berangkat naik sekitar pukul 12 malam pukul 11 budari Solo. Ima Solo rangkaian acara seluruhnya. Asa unak polas umang 25 kasih lo reze. Tumago may dari so kami sa luna so tulang. Dila sa mga sautan nami. Raja nami amang raja ilang suri pada tulang na burju raja nami. Hula-hula nami. Iya siya doon nami so mabuhan ni Damangon. Patupang nami no magsugod siang lubul si Dio-Dio. Taringot tu dapat satu nak percabaran tu rajai di haroro ni rajai mah buru nami laus ubukan no pasahatok tu rajai. Raja nami kamu sangat nahurang nakaningan molo tulang namion bolot hula-hula namion sahuda tu hamil sama osu cara dulu para natuni ada sahuda kita mesti sahuda kita no parserakan ya namasa di hamil situ borak si bitu amal kita no parserakan tarsorong mah konsep percabaran dirajai tulang nami si dijak doh menggulang pasahaton nami manom siap oboro rajai hula-hula nami pakpahan pasahaton nami manom siap ulu hitam di bona tulang nami pasahaton nami manom tulang bona bona nyari nami pasahaton nami manom siap sopa nabon tulang dolobok nami hula-hula nomor hanarangi do hula-hula naposo Toman no pasato namin siya sopa. Niraja rin ang sahutan namin. Pasato namin man no siya tulad topo. Tanda ni panagpuli ni kami na maramarangi asa tarida di kita si sada hasil dito. Diyak ka pariban namin. Ale-ale namin. Pangula ni hurya namin. Tuan ka pumua-pumua. Radiro no pasato namin siya akka jambar nako. Ibang taringon itu percabaran. Nah selanjutnya Raja nami Hujaro hami no ka pasu-pasu Sengkamuna tulang nami hula-hula nami salih. Kalau tupek ka masa na masai Onggolas biruhan nami pandia surat nasusahat ka pasu-pasu nami.
Jala posto hana mira janami. Marhija kapoda dohot akasi bahira di tangan. Pasu-pasu mulu hame rasul. Diraja itu lang nami. Si Dica dohot nenggula. Tulang. Taringot tua kapar gue ini. Olong na naik sepasang atau dirajai. Bilangin na jari-jari. Langsung nina hula-hula nami. Rajai papa. Kau na bilang itu lang ang kapas jari-jari. Nani mahami. Malah macalak ka mauli na din. Alay masok bahami sa puluh jari-jari. Pasang puluh sa daw si Maju. Dihamu na mga tulang nami. Bona ni hari nami. Tulang gologok nami. Hula-hula na marhamarangki. Dohot hula-hula na poso. Boloboy parmangi dua kami raja nami. Opak lepar na si pasang atau raja. Ima tadi tuak kapal ku ini olong. Nana yang si pasang atau raja. Asal saya lima nuturi raja nami raja. Secara khusus pahami makatai. Tuhamu na tulang nami si Dica dohot nenggulang. Raja hula-hula nami papa. Kali si raja nami. Lalu pahami dah kapula ng pilodahon ni tuta o pinami sa punapasun sa musin sa tuta ng pasalangan. Yan ang asa na sa mga niya. Ikot didiyo ko sa lahari masalo pisinagansang tulang namin doon akapasidolan siya ang pulong na. Alay nga dos ba dibugan ito lang. Dahil lumumi na kanina ko dari sa kami. Kasang nila tulang sila na naman. Bulusong namin ang kanahulog. Nalau pasakton membuat dan mamon tubuh napas tulang labursu hula-hula labursu dan nama nguri sangat miraje molo betuk sodot rasa nami hubah saat tali hubah holi hani sama pisona gacang tu raja tulang nami si Dica ke ekor langsung ini pasti horat tu raja Mga sauta. papa Dosi wala dyan. lasma oh hani raja ima mo solo Panginoon na. Tahira-hira ima solo nabuhutan niya sa kami. Ano sa nahurang? Oh, ya, siap. Itu. Anong dua nahurang? Nakaning saya nahurang ko dua. Papua tenak no raja yan na. Dito lang nani mo tumahulang nani. Gusto ka rin raja. Ano sa Panginoon namin ito lang nani? Alam sa kabiruhan namin mamereng partikya no? Borminoddo dan lahu patupaw namin at sa nakiwa. Unang terganggu ulaw maksudnya. Jadi muluboy elek namin tulang. Borminom man ya rohanami pamasukot tada mangot tubuni-bunian. Orang na pamasukot. Molo ada parmoponi. Sugot do. Udah hononto. Nasobat tu sima. Dihamuna raja ng masauta nami. Tulang nami dohot hula-hula nami. Raja nami. Dinapamasuk ke damangon ang magtu parbuni-bunian na. Bongami hamu-hami jala tutulong nami. Ima jolo tarias nami. Tuamat raja inata suribada. Lumubi man dihamuna horong tulang nami dohot hula-hula nami. Boha raja ng masauta nami. Ini miki itu soal ng masauta. Orate ma diamu asuhuton alarunga di patorak kamu songon ulaut nomor sogut mulai sian mambuai satu na mangujungi kung di patorak kamu nak suri na laus ulaut ta marsogut jadi songon pangido muna dihami dong sahuta radi mahami ji dia manuang na boy siya do panay marsogut siya dong sahuta radi mahami sama jadi sonari alarunga siya kami dong sahuta sa tulog jalo hamu ma panuturion si anak kahorong ni hula-hula do namarong ni roha tu suriakan dedo jadi pasantai ma tu hamu hasbuto monate ma Maulade mak. Jadi sokoni raja nami ditarias nami nakaning tuturi hamu makami tulang. Sama tu raja tulang si Dica dohot nenggulang ketua. Mulai ate mamang buruh. Lahiran na jajar di patorang mamang buruh. Kalau serenay na makaning ala burung inot do. Pemasukot ta amang buron buni-bunian na. Kalau cara gereja na kaning amang buru 2020. Ale permokoni ng tubuh amang buru jam. Kalau ini mak jadi pos marah amang buru. Di burung inot pe sama pangidom ni. Dengan nabi doang menentukan Tuhan. Nang soni di hari tersebut. Kalau tunjuk tiga penjajah tanah boru di Parmekon, Raden Mahami,
Jala song ni namang guru sa para dato kita sa puta song ni pangaratonan. Sa kami matutu ulos perpudi marang sak. Di meja na pertula tayong guru. Itulah. Maruduk tu si dinang marangaman ng nabigok kamu ng guruan. Perhuasya mo wajah hajur ngalu kas maruduk mata pangalan hula-hula dak tulang salutna. Boleh sak kami tulang. Kas marham amang guru. Tertorot dah kana tulang. Ala guru tasawat dia penaboy terpatu bahan masuk. Sementara di pasu-pasu tang nami tutu hatta. Las marham. Itulah. Boleh satu tulang robot. Kalau kami nonton, siang hula-hula, namaranggi hula-hula na poso. Opak lempar na mong guru. Itulah. Gabi na. Ito lebih kami mga Panginoon mo na. Plus sumuni, Perjembaran. di Parjembar. Nanatik to si amang guru, tuhami panapot, dilo amang guru, pagdolan manang upasuhut. Plus sumuni tutulang robot, sa sopa, hula-hula na mahang hula na poso kay sa sopa. Uli maruhanam. Serenay ala tu pada pasong do suara mutuhol pun amang boru na berjom dilo amang boru masay lek do amang boru masay maloro humay lek amang boru toho tutu do ada pinakon na putas juli-juli tubuy sa juli setter do sana na dito ititi mari na yung parang kokon tulang nga do hululan ini boleh tunggu masuk pe so nilok mo so sikap ni hukaw pun pasal aku tu kami pisau nak jang dah tu lah mu dah sihol pas marhana memang guru ale malom so ni memang guru jaka sudah konsep ng pinajajar mo sito lo pinole ding mahal Mau lihat apa dia di tulang kami. Gabi ma jala horas amang boro. Nung atong jojor di ba namang boro nak kembar. Tutur-tutur. Jadi semulai acara manogot ima siya dibuka huria di acara permingguan. 5 Januari tulu mana to Asia salpui masuk tu acara permopon tong mari buka hulia tungke holan marhiti tangnya hari enggak yang guru Itulah. jadi selanjutnya mesti acara nomor sepanganom jam 12 tulu nah uli jala dung ador soy pasa uria Julo mardos roha lau pasato pangapuan nanti amang. Itulah. Jadi na pangidon niya amang boro namin ang keningan. Dia lama nomma kami adu kamu. Bahonan namin. Bahonan. Itulah. Pasato piso-piso na gajang. Jadi nung atong takas pangilehon niya amang boro namin. Toro hita nasa samosir. Patanggo sa nalaman. Tulang do ula-hula mulak. Sa satongan ni bagas do ina memang toho de alay ala ni situasi te mong bro Itulah. mga tusi do alay sautik na mong bro Itulah. paniroyod do habi tutulang nak kaniya pa sa atong mga piso-piso ng kancang tu habi do siho bulubuy na tulong sa huta pa sa tamuma pasito na tonggi ala na bolo di bayan akaw punta songon kahubong manang pa sa piso-piso ng kancang sa do present dong sa huta tersongon ni mang bro Mau Iba lihat- paniroy sa kami. Mau lihat apa tulang? Bisa kami ruang namin do saksi ku do saudara do na saudara calon. Ale tayo mana sama si dia. Gabi ang bro. Bosro niya Reze guru namin. Mau lihat apa di Raja ini? Udah namin Raja Pak. Mau parmopon. Kamu mah nama mulai ulau para natoni. Selanjutnya nama baik tangi yang si pulmangan. Hira-hira jam 12 30 lewat jam sana mai selanjutnya bisa kami rohanami monotupen non tambah plus minus na masalah partikian aman pangulan di hurian nami karena mau au bereng dugaku sekitar jam 7 tu tong obat ma anon pasahat tu pangulan di huria taringot tu ulang huria mangelek kami amang pangulan di huria nami ala torok lobe songon kami na marhamarangki buru nami bere nami natinggal di Bona Pasugi ala ni mama saw nagkabun di luay nagdu sa tusun jadi tayo mahod di hutan na sila di hutan na sila bisa kapiruhan nami do amang bukaw nami lobe so ni masulubo nami
Tuhamuna amanami pamulan ni hurian namin. Sino na diyan? Molete di amubo na hasuton mga kota adalah jujur nak di patorak kamu. Radi mahami gamuto nga siya acara permingguan. Duduk tu aking kang yang memuhai acara mopok. Gam sada kang yang sipulumangan. Gam tolu radi mahami muse alai gabi kang yang berhak manarate. Gabi. Si Baru ni Sangria. Radi mahami di sini. Justru aka nong patota bona hasuton radi mahami Sangria GKP Demak khusus putih. Mau lihat Demak? Mau lihat tema dia manami pamulan ni hurian namin. Taringot tu surat amang. Tuhuta hurian narong di hutang. Pagkataiman non para namin nung abiyan tema. Mana? Mau lihat Demak? Ay kalau kami nak adalah bungaran ini surat ni kami bermaksud. Mau lihat tema dia manami pamulan ni hurian namin. Jadi inama tu pamulan ni huria apa kaburu nami bere nami pariban nami gabe salah horas buru nami gabe masalah horas itu bolo tu ngalong dope nalaho manuturi hami rade dope hami gabe masalah horas sahabat tu ngasautan nami Mau lihat tema dia sultan. Akingan dong tapai udihut. So marka panuturion sian gado pula-ula di ulang kamar sugut. So sian habi dong asahuta. Kabar dulu arus suku-sukun terkait do tuna masa di negara tahun. Ngala bah kan masalah Covid main to arung do PPKM on. So dia do dunga di lapor hamut pemerintah setempat manang tu gugus Covid ulang kamar sugut di rotong kan. Karena perlu dok pikiran tu sih. Di mana perjodohan apa dua on? gabe Di nabor hatamu tu para pasugid. Makin dan di bawah mudur ka mangna tu gereja mangna tu dong sahuta do mangna hula-hula laho tangiang papor hato kamu. Ina mara kurang nara. Mangna hola kamu sendiri langsung keluarga mabait tangiang bor hato do ba? Mangna se dong sahuta do mangna se kuria mang se hula-hula. Ina mara kami siap bona hasibuton para lihon protokol kesehatan. Dapat 2 tahun secara resmi kami lapor kami di pemerintah. Alai mana semua dia be, tetap kita mang menjaga prokes. Jadi melebih masker. Salah obat tualan idonya. Di bawah pola mengelekkan haminan patu-patu ulau di bagas. Alai yang terbuka udara. Tetap menjaga nama taulahon. Anot dung sidung siang acara kuliah masuk menon dalam 12 ambulan semua di sini dan semuanya berilah berhak mana kami jam 11 tuhun bu tong lemang itu kami Tuhan nama nabi pamulan kuliah nabi alai kalau tuh petang yang dinai si pasal atau mutu kami alai kau panggilan kami pawar atau munado kami saat tu bona pasogi lima tarik waktu habis ni tu raja nama sautan kami sinuduh kami mau lihat mak jadi ulah kami ngasih kopi sudi bolos yang gabe bauta bersut ada baru tungarung pe di tak kadong sauta baru tungarung akan orang masih tuturang kita kalau enak ka panuturian tu akan dengan ta nang keluarga semua lima jolo baru tungarung dope akan orang gabe di nama apa itu tua kapangurubion nama teh ina mah perjolo masih kita namar dongat tubuh namar hamarangke Semua orang spiritual sektor Saputul sesuai dengan acara di Sedarion lima masugot ulau sormatua di acara lima sugot haroroni tumua gak pasahaton anggaran dasar untuk anggaran rumah tangga berarti Burjo di pungan ditulangna PTSB punguat tugas tidak buru bere sektor Hilpetia nian anggota masa na biasa saya jolo di titik lari musim nung disuaton ala sokoni mana masa nangon pola pero las marsugok ma anggaran dasar anggaran rumah tangga ni sektor Hilpetia punguan ditugas tidak buru bere sektor Hilpetia las sokoni kota Madya Medan punguan ditugas tidak buru bere kota Madya Medan tong mamersung pasar tanah mulu melatih. Mulai jadi siap kami punguan pakpahan hutan moran dan barat.
dohot punguan pakpano tanah mora kota Medan. Roh kami musay mamakuling itu. Gabe itu nak. Udah Maria Medan sekitarnya. Marsugok ma upasatami di acara adat persormatuan ni amang burung nami. Persong lima sepunguan opornion sekota Maria Medan. GKP Jemaat Khusus Singkuti ala situasi dan kondisi yang masa di Thailand kami Sanghuria Marsogot sebelum acara Sanghuria di situ kami gawe pamasahon penghiburan doang masahaton diakoni sosial Sanghuria Mau lihat teh. soalnya mak Sanghuria GKP mau lihat Mau buhuan nami meraja nami. Pangapun nauni pangapun naningkan. Di ulau ria raja. Ulau saur matua na nang si ulau nota. Marsogot raja nami. Dono nami mas songon didok na tua-tua. Tigoda kaning geringir bulung nai rata-rata. Akan nauni naningkan naung tahatai di baga sa partikianon. Pasang tumatong abata di bata. Saat di solo satu botean di Tigaras. Nunga mardalan. Ulau ria raja di partikianon. Tangyang tatutuhata. Saha may tagabian. Jala horas-horas. Dia mataraja na tasuribada. Alanon mo di patupa burunami. Sama tidak apa dungo-dungoy. Adorang so mars domusila kita seningan anon. Barak maita nalaho maka marpa ngajompon. Kupasatay madu burunami nalawa batanyang. Walaupun selamat jalan tulang Pangkorasi salam kami seluruh Walau rohanami yang rohaku di koloni Jajambo lain di mata amanat Tuhan Kau berdulu dan tulang Manopor Tuhan lain Di masing-masing di mata